Aleluia, Gila Bassare, Ocule se soa vela. Одевелто менце саринjenце. Приметинđen ли нещо да ми проповедалница джала? А да леше со мистер дете въздери кочница. Одевелто менце саринjenце. Нещо ме шудри атмосфера менđaницо ано черджар. А не рад те појачинала. Кочи тинđо лафе да лесо дие. Алелуја. Незадоволнину. Оправдва увека пучел. Садок накади кап да се реваз динđен тумаро вас. Ек наман гават вечеравто менđи ек. Правен тумар ека на. Те шунен со описирано предивно лафе да лесо. Ja. Ано предивно лафе да лесо со очери. Исус Навин. 1:8. Пенелажар. А не те шунамин, после ка чумудинамин. Готоно кино чумудиба. Пола 6. Шунен со Пенело право. Исус Навин е прва глава 8 стих. Ерат мангалото храбринавтот. Те живи непало лафе да влесо. Пенелажар. Нека се не раздавља од уста твоих книга овога завета. Која книга сомисли не напинјавам предавам? Не шунава. Па дали ту читинđани Библија вдие? А од духе да влесу Пенела. Денаци делпете му јестер Пенела. Шуно дуито стваро со очери. Размишљај о njemu дан и ноќ. Значи диве рато лафе да влесу то веламđани годи. Ерат мангалото храбринавто ако на инеле, али од ерат то вел. Исус Навин 1:8. Пенали книгате на циделпете мостар. Пенела, ни диве, ни рад. Пенела, како би верно држал све што у њој записан. Пеним права. Ако мен учите нај Библија, а мен наштувал проблеми. Jer divei rat tu inane Bibliaja, tu inane lafej de влесре жар, пандло. И ко шај против туте? Шај нападини то бенг. Шај нападини то бенг. Шај. Али тука же не одговор. Исусе. Исусе нападинджало бенг, искушинджало бенг. Нашунал црква Божја. Со пинджале со бенг. О Исус најляма роса рана диве, им се рана рача. O bem penjale se vachira kale marese. Tovel e pa kle barese tovel maro. I okuvel maro. O Isus opinja. Na živini pe samo to maro i to be. Nego živini po to lafe da vlesu. E pa dali tu penim prava ti ne lafe da vlesu. Aj Biblija penala. Te na razdvojni pen nikad te mosta penala. A što se večero psalmista David ото мануша. Кола четирене Библија. Пенела жар. Псалам 1. Пенела жар. Блажен човек кој не следи савет опаких, не стои на грешничком путу, нити седа у друштву ругача. Пенела. Пеним прала. Благо коле манушесе. Кова джанело лафе де влесор. Мева черао мелафоненца. А кате пенела, благо колема нушесе кова на бештоко грешно дрон. Кога на джала ко грешно дрон.
Па тој нас чите джако грешно дром, ако и Библија нон-стоп но му улафи да влестро. Сосе, кад лете греши не, и Библија пенела не греши. И толку чити не, ако джа не улафи да влестро, тунака греши не. А дали се велмо битно те джа не улафи да влестро. Што со пенела на дојто стих со пенела обсалам. Пенела, веќе уживу закону Господњем дан и ноќ, о закону мисли. Пеним прала. А ква управо вечери ту че лафи да влесу. Ту, која чити не и Библија. Че чето марева става динджен штарпандже, не да чити ни Библија. Але ква односи ни по промонуша, ка си едва заедништве да влеја. Ил де рад. Обичните да влесе, да качити не. Е рад, доко прељаву водинене на наслављени. Е рад док славинама ре да вле. Обичните да влесе. Да диве и рад, качити не олафе да влесе. Пинджум на немен Библија, али си емен телефонја. А на свако телефони Библија си. Правто телефони, чити не олафе да влесе. И што се опинало коленче кола читинена и калека завршинав и джединајно слављени. Али памтин, а ди е прво со Шунџан, а но кво уводно лафи. Шунџаното Исус Навин, прва глава, 8 стих. И окола менуша кола читинено лафи да влесе опинала, он е као дрво усаđено крај поточних вода, кој роде свој дае кад му е време, а лишće му никад не вене. Све што ради на добро му иде. Шестер канџива че растаре, амин. Мануш кога читини Библија, кога живини палолафи де влестро, обсталмиста Давид пенела да сале се кошукар. Да сале се кошукар. Пенела са джале се кошукар. И со е велма битно. Мануш кога живине де вле. Свако удар кога ту ми си не, дече панво. И ако ту ми си не, да туто проблеми му дърде. Одевеле два. Кога правело друм. Одевеле два. Кога свако проблеми лелата. Па се напенела Исус. И доđite к мени сви кои сте натоварени. Ја ću vas odmoriti. А не рад. Ту шта менџи ко пре. А не рад, кроз ослављење. Обичните да влесе да качити не. Редовно. Обичните да влесе. Таковено заедништво, оле. Сети до Псалам 1, 3. Прво Псалам, 3 шеро. Која пенела, омануш, мелафоненца вечерал, која читини Библија, ови пенела благослови ме мануш. И лесе пенела на постоини препрека ко дром, а ме вечерал мелафоненца. Окоја која читини Библија, која живини палолафе да влесе, оле на штитовен проблемија. Сосе. Jer rad dok šu ne ozlafi, dok šu ne oslavljenje penim prav. Džerdin. Ано слављење. Сваква проблеми мук е девлесено мста. Jer одевел пенча. Са рекола енјен натовари ме. Ави на гламанде. И рад пеним права. Панте ча. Слави не девле. И роде. Одвел те си далтер сваква проблеми. Ана те слави намаре девле. Ана те слави намаре девле. O Isus Навин, си кајто ти Библија. Халелуја. Šta bi bez tebe, Gospode, ja, da i nisi otvorio vrata od nebeskog carstva
je uvek miris Tvoga. Šta bi bez Tebe, Gospode, ja? Aleluja! Da mi Aleluja, nisi dela tu će pripadnik hvali slava. otvorio vrata, Barene veze. od nebeskog carstva Благословите на ново дела. Мукто помазање. Дела чорто помазање пред ерто народо. Алелуја! Алелуја! Ti si moje pouzdanje, ti si moje nadahnuće, ti si moje verovanje, neka čuju sve mahanje. Ti si moje pouzdanje, ti si moje nadahnuće, Алелуја! ti si moje verovanje, neka čuju sve mahanje. Šta bi bez Tebe, Gospode, ja, kad mi nisi otvorio vrata, od nebeskog carstva svoga, gde je uvek miris Tvoga. Šta bi bez Tebe, Gospode, ja, kad mi nisi otvorio vrata, od nebeskog carstva svoga, gde je uvek miris Tvoga. Jutro svetlo, zvezda sjajna, prava ljubav, večna tajna. Ti si Hriste, nek svi znaju, i na zemlji i u raju. Jutro svetlo, zvezda sjajna, prava ljubav, večna tajna. Ti si Hriste, nek svi znaju, i na zemlji i u raju. Šta bi bez Tebe, Gospode, ja, da mi nisi otvorio vrata, od nebeskog carstva svoga, gde je uvek miris Tvoga. Šta bi bez Tebe, Gospode, ja, da mi nisi otvorio vrata, od nebeskog carstva svoga, gde je uvek miris Tvoga. Ti si silan, ti si moćan, ti si slava u svojoj snazi. Ti si umro i uskrsnuo, silu smrti si pobedio. Ti si silan, ti si moćan, ti si slava u svojoj snazi. Ti si umro i uskrsnuo, silu smrti si pobedio. Aleluja, raduj se, aleluja, raduj se. Ti si silan, ti si moćan, ti si slava u svojoj snazi. Ti si umro i uskrsnuo, silu smrti si pobedio. Ti si silan, ti si moćan, ti si slava u svojoj snazi. Ti si umro i uskrsnuo, silu smrti si pobedio. Aleluja, raduj se, aleluja, raduj se. Ti si silan. O дух е девлесто темаш караменде. И докато джари няма ни тишина.
o pomazanie de vleso upre ramende, o duhe de vleso pucinjate radini. Mășcă ramende, altfel nu mă recepande. I si osobe kolalete le baro teret. E da bor baro teret, da on kokore penena, ma je izlaznane. Ме чврсто верујнава. Чврсто верујнава да мъжка раменди си е саке мануша. Али е да влеси одговор. Ако ту ми си не е, да на не дром, одвел пенела да менju му дром. Ако ту ми си не е, да и брига наштила латернико, одвел би чаличек поруки рад. Ани Прва Петрова, 5 глава, 7 стих пенела жар. Пребаците сву бригу на мене, пенела, jer se ja brinem za vas. И Библија пенела Мари, брига сате фрдау пролесте. Со се онда ту брини не. Со се онда мен си киринамен, пеним прала. А не рад доктрина ослављење. А на те прославинале со барона, то се ти над валакше олакшање. А два пари пе кој упредера менде, слободно шајте пене, дела ме предавле тученовоста. А дале се со туни Петрово, а ни Прва Петрово глава, посланица вечереја. Авен саре, клојање натовари ме. А не тумаре бриге, а не тумаре потешкоче. Пеним прала, кад бија местар канџеричи ти траја улаве де влезал. А мен никад не би принина. Jer ќе да вади пари пе упред туте. Туѓа не дари Библија писини. Ани Прва Петрова 5:7. Пенела, авен кораманде, мека лавто мен сватим батарота. Пенела, и сву бригу пребаците на njega, Пенела. Упрекасте два мистрини. Нано пропастири. Буđene мисинена, упропастири. Упровоđe канđирjakre. На. А квај стих директно. Пенела, о проблеми и потешкоча те вреда са упродевел. Ali jek stvar umangaoće ravčeto, hrabrinavte ratove jako. Ovdje loko krsto. I leljatar svakova problemi. Leljatar svakova poteškoća. A na te slavinama redele. A na te muka svakova problemi lesen u vas penim prava. A na proslavinale srobarona sveto sve moguću. Dozijek način kvaka olakšini тут. Kvaka leltar svakova problemi. Kvaka leltar svakova paripе. Ма правте чао духе да влезе от те. От дух со шајте черел. За биш секунджа. А мен 12 чера за биш берш. Мукте духосеновоста. Сркоте дукалатут. Родо двел дватеци делтар. Ако си ту тумор. Ако си ту проблеми на организам. Пене рад кроз ославлjenje. Душе свети. Цидем Андре 2 са. И от велко слобода, от духе да влезе ко слободините. Hallelujah. 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 Дела тут ќе припади Твоја слава. Има сила у имenu Исус. Има сила у имenu Исус. Има сила у имenu Исус. Да сломи свелац, да сломи свелац, да сломи свелаце, да сломи свелац, да сломи свелац, да сломи свелаце. Алелуја.
едно славлjenje. Mógł svako probleme da влезе на вас. Kao se ti neko lakšanje. Kao se ti neko lakšanje. Kao se ti nek sile da влезли. Rad, dok se vi najak jađi liv. Svako lanco, svako problemi kad si deltar. Ka pagelsa, ko slobodini tut. A na jađi li bi si sila. A na jađi li bi si moć penim brava. Devla me molinavatu, Isuse Hriste. Te oslobodi ne svako na osoba koja je teki u prostorije. Što oslobodi ne Isuse Hriste. Koji devla pan glosa ne save okovija Isuse Hriste. Dadva psihičko, fizičko problemi Isuse Hriste. Mero dava klo oslobođenje devla. A dobro klo narodo Isuse Hriste. Te blagoslovi ne, te isceli ne dadem le. I duševno, i ano telo, devla. Molinavatu, Isuse Hriste. Devla, molinavatu, devla svako na dušače. A kanako ja svako rodela su dadem le. Molinavatu, Isuse. Haleluja. A svenca koja čuva. Haleluja. O, devla, neka veliko iseljenje. Neka veliko iseljenje, devla, Aleluja! Svako problemi, svaka poteškoća dela. Aleluja! Na slave duhavlje, ko te ne beža. Aleluja! Dela bare! A perela mira svi. Aleluja, baro, sveto, sveto. Čuli molitva. I nemaj ti godini. Čuli molitva te verodosti, devla. Bilo Maja kada te molim navrade tu Mareja kada edeme amete oda molim nama tu će nema molim nama me
најавнije, svako muka, a Mariji, Cidete Vaseja, celina me Isuse, Tvoja teratea, oni na me tuče dreva, oni na me sare, milost Gospode, najavnije, svako muka, a Mariji, Cidete Vaseja, celina me Isuse, Tvoja teratea. Vacete da dese soi situ eraca vo bol. Erat vacer. Vacer to bol. Vacer to bolest. Vacer ti muka. Odevel kroz okjađi li bi celini. A kjađi li kroz okjađi li bi odeveli celini peni prava. A da vese džila bela vilea. Roden vilea. Odevel laka del sa. Kiro lafi de vlesno penela. Sasso caro de majno nav. Mekadav. Kroz dja vera, erat molim, erat rode, i kad ih ejek pobjeda tučen u životi. Aleluja, aleluja. Isti ljud, a svenca koja ša, nas uču, mali žalala, Butelja, aj butelja, na svaletu kavde, ko te ne beša, na rubama, a perela mi jasni, samo dobo, i nema ih bolji. Muka, a Mariji, Cidete Vaseja, celina me Isuse, Tvoja teratea, moli nama tuče dela, moli nama vere, milost Gospode, najavnije, svako muka, a Mariji, Cidete Vaseja, celina me Isuse, Tvoja teratea. A na tvano slavljenje, a na tvano slavljenje, a na slavinama redevle, o duhe devlestra temaš karamende, erato duh čerati buti, erato duh menino vile, erato devel delativ nevi snaga, erato devel penela džemadera mejnum tua, erato hrabrom go devel. Erato devel mangela to obnovini i nasata mangela, erat penim pralo devel obnovini tu, odvel lela tradija umorno snaga, dela tu je nevi snaga, dela tu je nevo pomazanje, dela tu je nevo život i crkva Božja. Erat prihvati na dva, a dva erat tle, nastavi na naslavljenje, rodenje vle, od velika blagoslovini, od revo pečinđanđo blagoslov. Aleluja, aleluja, aleluja. A na sareti džilabaki ađi Libano je glaso. Aleluja, aleluja, aleluja.
Aleluia. Molim, perim pravo duha da temaš kada mende. Aleluja, vaćete da vrese soseljane rad. Aleluja, ledva blagoslov. Rad leo blagoslov. Aleluja. Aleluja. Oh,
Девла, ератно помазање, девла, још више чор. Пени права, уживине на ноздано, присутност е девлесно, девла, која те. Пени права, ова два, квакале. Ма ова два квакот бине. Ма ова два квакот бине. Jer je rato dvel prađape riznice, i je rato dvel čorela, je rato dvel dela, a da ne se penim prava. Ova dva kvaka rote, kvaka mange. Iako Dubinđan, zahvalni da vlese kroz okjađilim, zahvalni da vlese kroz okjađilim. Haleluja, haleluja. 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 Haleluja, Isuse Hriste. Рад ме ану, те благослови нема, нема ме ану, те дотакни нема, мило, те ромја нема, те олакши нема, мило, те изцели нема, olakşima erat, loçarma erat, dela cideya, olakşima Duče devla tle duhose, Isuse Hriste. Te gianata tu uvek i njana mente, devla. Da bilo sote sinepe okolo amente. Amente, Isuse. Te gianata maro pogledu pirina uvek premala tute, Isus. Jer tu i nam rešenje za svako problemi, Isus. Haleluja. Močer, edemleja džajangle, me i močer, edemleja džajangle. Dikavo problem ona ver, man močer te peraver, me nadara. Dihaltaro problema ona ve, man močer te peraver, me nadara. Vazameva, agatute, mi deradeva, anatute. Vazameva, agatute, mi deradeva, anatute. Me i močer, edemleja džajangle. Me i močer,
devleja jagle Mukava devla tuđe kovasa Mlon život i mlako rodica Uvodila Blagoslovila Mukava devla tuđe kovasa Mlon život i mlako rodica Uvodila Blagoslovila Vaznameva Gratute Idera devla Gratute Vaznameva Gratute Idera devla Gratute Edevleja jaja gle Me imočer Edevleja jaja gle Me imočer Edevleja jaja gle Me imočer Edevleja jaja gle А мене ставина далje, а Мари служба, казам ли навек пралта велам глал, која ма е бут, драго, пријетно, дваја моро прал, обата. Ана те поздравинава се.
Одевелто менца сариенце. Частно им задоволство да тержоло пралан глатуменде и те подалинав и порука која спреми джунтуменца. Англедерство джајно лафи да влесе, али и порука е канџиријаче. Ме веруин джум да едва ото девел. Али управо новица управо проповедин джада лестер. Тачни един джал водно лафи. Пенем прала магавата вачи работу читање. Но свето кога живинае, кавен више и више паре времија. Ако мен најням упимено лафи да влесу, ако мен упинај на читинај лафи да влесу, шајде сини пе, те нашал джо. Амен, сари су сестрес, кола предин джам, амаро живот и лес, и ням дужна те читина лафи да влесу. И окоа су читинаја, и окоа када вајани канџири су шунајо проповед, ваљани тела и те джа, и те сведочина вренџи. А на ква мрачно свето, ваљани това света, ело дел пенела, а мени ням света. Слава Ти, Господе. И тема кола мангавав диете, подалинапту менцар, у наслов лакровичини пе, дали ням задоволна со квасу и сиеме. И интересантно питање, дали ням задоволна со квасу и сиеме, пенем право. Но свето кога живинаја, константно шунаја, стварија, кола пенелапе, а кавасу и сиемен, не нем джи доволен. Валјанам джи побаро чер. Валјанам джи побарене врда. Праваја друштвена мреже, а дери пенем прала дикаја, манушен. Воленџе ника се ништа на фалини, сај силен. Силен савршен у животи, силен луксузна путувања. И онда сад вака дикаја, створини пе, а менџено вило, желја и пенаја, а два мае фалини. И ме мангава дова. Пенаја, кад би само овеламе на дова, онда би овава среќно. Питање пенем прала, дали тачно, кад би само овела тута дова, дали би овеја среќно? Ко бор путен у живот и пенџам, само па не добореме доборти чуваки страна. Овав задоволен. Али питање поставини пе. Онда вело време чуваје два сопланирин джамки страна, кроз умилосте да влесло. И пало јек масек, пало дуј масек, ама ровило нешто родела поново. Поново родела нешто вер. Пенем брала. А двај јек трка, која константно вртини пе, која стално нешто родела, ама ровило. Олаф е да влесо упозорина ми. И поставинам џе питање сариенџи аменџи. Дали ням задоволна со квасу и сијаме? Прва Тимотеева, 6 глава, 7 и 8 стих. Пенело лафи и џар. Ништа нисмо донели на свет, па с njega не можемо ни однети. Ако имамо Прва Тимотеева, 6 глава, 7 и 8 стих. Пенела, ништа нисмо донели на свет, па са njega не можемо ништа ни однети. Зато ко имамо храну и одеќу, будемо тиме задоволни. Дали нямам задоволна правене права? Са и храна, са омаро, са ваздух кога дишина е. Дали нямам задоволни?
освето увек родела више. О кралј о Соломон и неле јек од ту најбарво лемануша песени доба. И ноле чера, и ноле палати, и ноле злато, и ноле виле, и ноле виноградија, и неле певачија, певачице, са со и замислин џаку кова свет. Са и ноле. И онда шун свој чери улафи да влесу. Книга Проповедника, 2 глава, 10-11. Пенала Џахар. Све што су моje очи пожелеле, нисам им ускратил. Ни едно уживање, јер се срце мое радувало у свим моим подухватима. И тоа е било награда за сав труд мој. А онда сам размишљао о свим своим делима кои сам предузео, својоручно, о труду кој сам уложио. И глепенала, све е пролазно и јурење ветра, без користи под капом небеско. Олафи да влесу вечери. Са со поседина е кога ќе ја пру. Са и пролазно. Апсолутно. Ништа мен на легараја менцер. Са е чола ки пру. Чак и кади сијамен, сано животи, а маровило родела нешто више. Буџене ми сине Навдие, да кроз и кариера, кроз удобици, кроз понос, кроз популарност, ковен задоволен. Бутмануша, кола успиндеано животи и колени неле са, призданинде, да и неле празна. Едноставно и неле празна. Мануш, стинаман гледер биш берш, палобершај неле му папу, и онда константно и неле водинаја разговори. Волин џумадле пуреје два пуро волин џаман, њумле се интересатно са посово и њумле. И онда на џенав сара љам ки прича. Те причинима и песе од топло животи. Манушко ва сајноле но животи. Черџа бијава, и ноле популарност, и ноле чеџа печа венџи чера, а чеџа сасува љанџа плеча венџи. И ко крауџи ноли со пенџаме. Не се росети нама празно. Не се росети нама празно. Пенем права. А кога мануш, а чеџа плеча венџи, сабло богатство свинове. Али питање дали усмеринџа плепо породица до духовно богатство. И евдие питање поставини песариенџи аменџи. Кај родаја о задоволство? Ано материјално пропадлива стварија или родаја? Ано лафи да влесу кој вечно. Право задоволство почини кади сијамен поверење на девел. У Павле писина ни Филипјанима посленица 4:11 до 13. Што не су пеналафи да влесу. Не кажувам ово због оскудице, јер сам ја најме научио да будем задоволен, какво год приликом сам се нашao. Знам да оскудевам, а знам и šta ја обилувати. Припремлjen сам пенала за све. Могу да будем сит, а могу и да гладуем. Могу да обилуем, као и да оскудевам. И у 13 стих пенала џар. И све могу у ономе кој ми моќ и снагу даje. Амен, црква Божија. У Павле писине ки ја посланица, ано затвори.
написилна пенем пралан до луксузно хотели, или ко Малдиви, или ко Хаваи, на ден доле кокос, андо затвори писини и пенела и njum zadovoljni. Ani savi god prilika penela nalazi nama, menjum zadovoljni. Дала мени нямам пенем прала задоволни. Дало саква су и сијами. Стално нешто родаја вер. На дженджа дали те сакувал живдо. Али ови дале во дженджа. Менјум задоволни. Пенем прала. Задоволство на основири бе аменџико новчанико. Веќе аменџино виле. А давај вера, да маро дадо небеско, джанел своја аменџи потребно. Kada men veruj najale si sjemen poverenje, na ne potrebete brini na. Penala džahara u Matej 6:31 do 34. Penala lafi da vlasu džahara. Ne govorite zabrinuto šta ćemo jesti ili šta ćemo piti ili šta ćemo obući. Sve to traže i mnogobošci. Jer zna vaš nebeski Otac да вам е све то потребно. Тражите прво царство Негово, праведност, а све онда ќе вам се додати. А кава стихија представи нено срж е Исусесото учење. Када мени сиемен поверење но лесте, кад веруј наја да одевел и чере маро животи, песеновоста, шај мирно те сова. Рад валјаните захвали најте пена. Девла туѓа не сасуем джи потребно. И едва и доволно пене право. О захвалност клучо ото унутрашњу мир. Прва Солумјанима 5:18 вечеру лафи джахар. Захвалjuјте на свему, jer je to Божија волја за вас. У Исусу Христу. Захвално вило, дикело благослови. Дока верđe не, на дикена. Буд пути, лаја ола коква сасу и сијаме. У ваздухо, у састипе и породица, у пријателја. И налег пралани Америка, ова током короне нам борсалило. И онда валјанџале се, одмате вечера управили, неле будбарвало мануш. И онда вичинџа хитна помоќа, лепало лесте. Леградолани болница, установин дедалец репучена нешто кар и да морате чувалник во спирачата би делне воздух. Киселник. И онда палотрин, палоштар, палопанж дивео прал са сливо. Уштинопе пренде. И онда десинипе каква ствар. А не он се и опусно листа. Им се и опусно листа, а не на рачуни. $4,500 за дава судим доле воздух. Им собрини доле штар панш две. И онда кадан доле се опучинџате ровел. Учелне саре, а со се ровеја! Маси киринту, тако на нетут, каче рако рате, храбринелно. И онда учелник доктор Капонов, шалите оче ремџи, со се ровеја. Пенела джар. Ровава да лес.
со заштардиве на платинџен мај. Штарте ква $1000. Ајде влесе, никад на захвалинџум, со цело животи, дишинава бесплатно. Пенем право. Валјаните практикуваат тоа задоволни. Валјаните практикуваат тоа задоволни. Свакодиве. Валјани, свакодиве валјани барем најмање 3 ствари тела и те захвали најдовлес. Јер о захвалност кад постанини навика, а маровило ослободини пе од ти похлепа, му то не ми право. О Исус е маро савршено пример. О Исус ки пов, значи един джа богатство, ни ноле чер, ни неле кај по шероте чувел. Праваја Лука 9:58. Исус му одговори: лисица има јазбину, птица гнезда, а син човечи нема где главу да наслони. И без обзира кроз сасу на кино, кроз садла проблеми, кроз сади агонија, ови нели испуни ме савршено. И ноле мир, али неле пали волја пе да дестри. Ако и у Исуса маро узор, и меншете живина, мирно, без обзира ко околности е пенем право. Валјани таа конкретна кораци меѓу животи. Прво корако со валјаните чера те препознатина о лаже светостро. И да валјаните пена менџи, да упаре и слава. Нака деламен, а два слушајте деламен у девел. Дујто, тодличујната веруина, и кад појавинена по бриге, емо проблемија. Јенена волина управтала мандер примерија, али кавачеру управ шеквалт меѓу го храбрење. Ото прошло бершот и нова година, меми Валентина починјам те радина, кој починјано децембар, мејано, јануар, едноставно нешти не више джар, морам да дламен колила те радина. И онда десинена песпарија, свесно њан, сасо деси сало, джоб центрија, платиниче стања, макеначе паре. Живот и лагодно, лепота. Лепота, пенем право. И онда тој пути дуј масик, станна не платиме, јек врда, дујта врда, а велама и тромесечие, а венама и годишње, па на не са издаци. Штарте па €1000. И не ари садва чудно пенем право, каѓа не да свако масик и нјаво мирно. Али двама ангело правто храбрините, видите вечерапните. Да морате веруина да влез. Ма со год, а велам дженувано у животи, морате веруина лес. И онда име Валентина пераджамекана, амарекана и пенджум. Ма киноман да радијавали и пенджум джар. Пенава девла, ту жене сасуем джи потребно. Ту дикејам ли ситуација? Само си не пенем право. Обрини Сауло ли одева за брат? А джена ли сосе? Дали се суи нема поверење на лести? Кад го откувеламе поверење на лести? Никад. Нака покај нами. Ел увека да гараме ко право дром. Трито корако валјани со уштаја. Да са има нешто.
Павле да влезе на не треба. Тритро корак валяни су уштаја. Амаровило, валяни това захвално и да влезе. За ко ваздухо, со дишина е бесплатно, им залесло љубав, која е неизмерно премала мене. Ali kad si imam poverenja na leste, u Isus imam dje, dovoljno, niko više ne valja nam dje. Penem prava, šev dje početut. Pa sar te ovав zadovoljno, kad računja bare, stan valjaните платина. Pa na miliona ver stvarija, uče ove barile rodena. Penem prava. На нео проблеми, на нео одговор, на нео проблеми ено побаре пари, веќе ено побаро поверење на девел. О Павле пенела джар. Све могу Христу кој ми снагу и моќ дај. Анем пенјален прајалните телерама рошено. Пенем прала и вдие захвалени да влесе. Закли породица. За осастипе, захвален за клик ханджири, захвален за комаро, захвален за копани. Пред Исусе се кле бриге. Еловджа нел сату че сој потребно. И пелен се, даде ме, предаваче сам ле бриге. И веруј наваче. Починте захвалине да влесе за свако диве, свако рат. 3 стварија кола, захвали не. Ако захвали наев тадиве, а два веќе биш ујек ствари. За кола, ка захвали наја, после ладиве, почини манушесро вило, те медини питувал захвално. Девло фала че Господе за сваку шукарипе, фала че даде за кло љубав, за кло мир. Фала че даде да дееме сасуем дже потребно, да нјам девел силно и мочно и да нико даде на несртуте. Опрости нам дже Господе, да дуринаја вер ствари уместо дурина палатуте. Вчера ми даде това задоволно, се оквасу и сиеме, Господе. Но девели нјан мочно, девели нјан силно, Господе. И о мен, Господе, ме пенјенцер предајче дие, сасу и сиеме предајче, мареви ле, Господе, ле ту даде и води ми, Господе. Ква молим джум Исусе се нав. Амен. Одевелне благословените мене дженав, кого време проповеден джум, ali upravo od Davorka nastavini dalje. Amin, Parijevka te pozdravi najprej, evo ta sa aplauz. Джерен со осетерин ѓумтумен те поздрави на дојто поти. А дале се со опрал доказ за окова со ме мангава кнати причина. Да одевел радини, да одевел джив, да одевел правен пене. И да кен мекето те да влесе новаста, одевел черела невероvatna ствар е туе. И окова со мангава те почавтуме на кана. Нако те одговоринен, али размисленен. Са во однос мангеето велту те девле. Размисленен токон цело кај ја проповеда кана. Са во однос мангеја тоа велту те девле. Дали некад пучлјан тут сарша и мете барјував духовно? Дали некад пучеаме на това питање? Саршај те барјував духовно. Правим пене, одговор и велма едноставно, али сле буд бари дубина. Мем ту, шај те барјува духовно, кроз и молитва, ем кроз олафи да весоро правим пене. Кроз и молитва, ем кроз олафи да весоро.
а давај дуј стубија. Аменџе, ано телесно животи, ано духовно животи, и молитва, и молафи де влесоро, а давај дуј крилја, колале гарена мен премало рај, правим пене. Дуј крилја, колале гарена мен премало рај. Старичи рикли, со сајек пак наштите летини, а джар исто христијанин наштите джал, джио царство е девлесоро, правим пене. Ако на ноле е дава право однос, е девлеја. И шунен со вечера меѓу друга Тимотиева, 3 глава, 16 и 17 стих, вечера меѓу джихаро лафи девлесоро. Пенела, све е писмо Бого надахнуто, пенела. Те корисно за поуку, за саветување, за поправјање, за одгајање у праведност, пенела. О 17 стих, пенела джихар. Тако да човек Божи, пенела, буде врстан, спреман за свако добро дело. Амен? А кава дело, ни други Тимотијава, е велма важно сведочанство од Олафи девлесоро, правим пене. И велма важно, ко те ракале, а ни канџири, правим пене. Джанено Павле кате, подсетинието Тимотеје пенеле се да кроз олесте и кроз и цело канџири, да Олафи девлесоро, на не само книга, те правола. На не. Дженелни сој Олафи девлесоро, правим пене. Мач, али уедно, ако ја книга, джив до гласо. Джив до гласо запамтинен до кинен дживде, а кавај джив до гласо, правим пене. Джив до гласо, кова обликуини, кова чистини, правим пене. Кова опремние кевернико. Кото мен да читин джавдија Библија? Тринджене, шта? Прво ствар, окова пенела менџено кова стик, пенела све е писмо Бого надахнуто, а да вас начини, правим пене, да одевел дишини кроз Библија. Да Олафи девлесоро на не плод од и људско мудрост, да ква израз од и волја е девлесери, и мото карактери е девлесоро, правим пене. И канџири на терџола ко мишлења, ко со проповедини. И канџири, правим пене, терџола ко кава темели. Ко кава темели, правим пене. Дуито стварува че менџе корисно за учење, пенела, за укор, за поправјање, за поучавање, у праведност, пенела. Правим пене. И Библија менџе са реко гледало. И Библија лечинија мари душа, правим пене. Пенела учи, со сикајаме ни Библија, сикајаме истина, сикајаме те упознати најдевле, сикајаме те пирајдевле се кодром, правим пене. Пенела укорава, сашај до коренито Олафи девлесоро. Кет грешинеја, Олафи девлесоро корени околе манушенкова грешинена, правим пене. Пенела поправини, а да вас начини, да одевел, поможи на менџе, да иди нако право дром, правим пене. Пенела поучава у праведност, а да вас начини, да одевел, мангела това здрела верници, кола капирале се на светлост, правим пене. Пенела трито стваро, да човек Божи, пенела, буде савршен. Сигурно поченето ме на кана саршаек мануштова савршен. Cilj od svaka vas ovečerđao Pavle Timoteja se pravim pene. Svako vernico te postanini zreo im spremno te služini pravim pene. A normalno da men keď načitinaja naštitova zrela, naštite služina pravim pene. Олафи девлесоро наперела мен само сознање, те упија информација правим пене. Веќе оспособина мен за свакова дело. Оспособина мен за свакова дело. Дешајте оваа катеко свето о вас, Исус Есуро правим пене.
И кога со мангавате охрабринавтут, мадара ото времеја, ано се ве живинае правим пен. Олафи иде влесоро, па најсилно, па најмочно, најизгубинџа уопште писила правим пене. Олафи иде влесоро и авдиве, светлини сар светлика ни томина правим пене. Лечини ране Олафи иде влесоро. Ојачини е слабонен правим пене, Олафи иде влесоро. Олафи иде влесоро и авдие, градини и заедница, која катерџолки истина правим пене. А на катерџол, ко променлива околностија. Старка пудели барвал, то джарди и ринетот. На. Оде велмангела, близ заедница. Те баријарија ни истина правим пене. Ако и черамен колафи де влесоро, ако читинале, ако живинае палолесте, и ако делинае олафи де влесоро авренца, но љубав, одевел, он да качи релемен, те ова спремна за свако шукар дело правим пен. А да вас начини, да безобзирано са ве изазовија правим пене. И канџири, ковел спремно, те чхол верно, те чхол джиди, ем те чхол плодно правим пене. Дујто стваро са во мангавате причинав, а два и молитва правим пене. И молитва повезина мене девлеја. Книга пророка Јеремија 29:12 пенела меѓиџихар. А ви ćete ме призвати пенела, долазичете да ми се молите и ја ќе вас услишити. Амен. Од 13 стих исто феноменално стваро во Јеремија. Тражичете ме пенела и проначичете ме, јер ćete ме тражити свим срцем својим. Дико девел пенела, кет каракале, кет кародале са цело вило. А ако мене вајки канџири и отошелџи не само штарџи не читина и Библија. Сашајте ракај деве. Нешти? И молитва правим пене. Повезине мен директно е деве. Кет искрено обратинамен лесе са цело вило. Омна чола дур тутар правим пене. Вешунела. Со најбитно одевел одговори ничи. Со још побитно одевел открини пече правим пене. Открини пече одевел правим пене. Со добинеја кед молинеја. Мир, а ни душа правим пене. Джанеда на њанко коро. Снага те истраинеја но тешка временија. Зар на не меѓу потребно оно кала временија да јас сила те добина ото девел. Трето стваро са во добинае кроз и молитва. Одевела вела меѓу попаше. Осетина и близина и девлесери правим пене. Осетинео присутно, осетинео војство и девлесеро правим пене. Штарто стваро. Одевела одговори ники молитва правим пене. Можда на увек ко начин сартусо очекуј не. Али ов сигурно да одевел одговори ниче ко начин са воđenel да ја оправо правим пене. Значи молитва на не само те родеото девел, а два и сусрет е девлеја правим пене. И едно да вас сусрет одевел делато оквача чесо и туче потребно и важно правим пене. Прво стваро, пенџум да дуј ствари ка поделна автоменца, прво стваро, Олафи иде влесро, дживдо, хем делотворно правим пене. Јевреима 4:12 вачерија меѓиџихар. Пенела, јер е жива реч Божија пенела и делотворна, и оштрија од сваког мача пенела с две оштрице, и продире дотле пенела, да раставља душу и дух пенела, зглобове и мождину пенела, и суди мислима и намерама срца правим пене. Сом ангела кава стихте вачери мајм тучев дие правим пене. Да Олафи иде влесоро, на не само муло слово кава кате со писини. Да давај о гласо иде влесоро правим пене. Кова од звонини кроз вековија правим пене.
Кет праваја Олаф и Девлесоро, одевел причина меѓу кроз Олаф и Девлесоро. Одевело поминини, храбрини, исправини, водини, хранини кроз Олаф и Девлесоро правенка. Дженено Исус ке ди не искуши ме, ани пустиња, Матеј 4:4. Дикен се во одговор динџа, Пенела. Не живи човек само о хлебу, него о свакој речи која излази из уста Божјих. Амен? Без Олаф и Девлесоро правим пене. Мен ту, духовно, ано гладување ням. Можда мен телесно ням чале и сајам ги шукар. Али едно духовно смисъл со десини пеманцем ту е правим пене. На не доволно само тела неделја ни канџири. Мора свакодневно те чити на правим пене. И те размисли на Олаф и Девлесоро. Срсородала от тело свако дивете хасмаро правим пене. А джахаро дух е Девлесоро, која живиње на манде има на туте. Родела те храни намен дневно. Са Олаф и Девлесоро, са Олесири истина правим пене. Уводно Олаф и пасторесоро и неле где отомла проповед за вие правим пене. О пастори читинџао псалам, први псалам од 1 до 3. Ковава чериме джиджихар. Блажен човек, пенела, кој не следи савет опахих, не стои, пенела, на грешничком путу, нити седа у друштво ругача, пенела, веќе ужива у закону Господње. Дан и ноќ о закону мисли. Пенела 3 стих. Он е као дрво усаđено кај поточних вода, кој род свој дае, када му е време, пенела. А лишće му никада не вене. Све што ради, пенела, на добро му иде. Амен? Ке читинај Олаф и Девлесоро. Олаф и Девлесоро, а нела меѓу плодност. А да вангелате вачере меѓу квастих. Олаф и Девлесоро, а нела меѓу плодност. На не само оно духовно животи, дека ова духовно појака, и те како. Али плодност у смислу, ако ани породица аменџе, на не љубав, сваџинамен, на поштујнае да деди ја, на хаса јека вресор Олафи, кетка почина, те читина Олафи Девлесоро, а мен мени најамаро ума, маро разум. Упроо да ва подразумини пе да Олафи Девлесоро дела плодност правим пене, јел тада вели промена. Тада вели промена, вела о покајање, и метаноја, а вела и ринамен за 180 степени. Значи, ако пирџам, ано сусрет, ко те увек ги хамани породицате сваџинамен, те напоштујнаје кавре, и ринамен за 180 степени, и пира Исусе се кодром, ко те вела плодност, од дарови духа пенела, љубав прво. А каде си љубав, са остало надокнадини бе правим пене. Дојто стваро, поминџами молитва. И молитва правам глодевел. А вајке ти душа, дишиниен глодевел. Ако Олаф и Девлесоро, пенџум да и храна. И молитва, дисање. Бизоте дишине, шалите живине. Апсолутно нашти, нормално да нашти. От тело мерела правим пене. Бизи молитва, од дух кло слабони. Од дух кло венони. Покобор сача и сиемен времете бешако. Facebook, ко TikTok, ко Instagram. Шај наведина кана серие, шај наводина YouTube-ија, шај бијава, са су мангаја. Разлоги е и сијамен милион те намолина. Али начин те молине и си правим пене.
Док товете дандашајте молинетот. Док уриетот од чорапе со пенела пастори. Шајте молине. Док уриетот и радно пандолка шајте молине, правим пене. Од девелна родела бари филозофијате молинанго лесте. Ти ќе васаро фарисеја и пена девла патуѓа не ме дава десети дел. Чоро ренџи дава поможинава. Народела да водевел, одевел дженел, тачно сој си и мани тута новило. Одевел родела искрено те родале, правим пене. Ано Лука 5:16 дихаје феноменално стваро. О Исус често повлачин джапете молини пе правим пене. Дикен со вачере менџи, 5:16 Лука, пенела. А он се повлачио пенела у пуста места и молио се пенела. Ако чавојде влесоро, сматринџа, да и молитва лесе неопходно, док и нелеки пул. Кобор повише мајм тучи молитва неопходно на одисно време. Кобор повише. Молинито ми направо. Ленза озбилно со шунена катаро стварија сариендар. Ленза озбилно, ништа на не паро. Иринеја Евангелие по Матеју, 1 глава, вајаниче 5 минуча. Вајаниче 5 минуча. Али пази, ако дозволи не тане да влесе, одевелче рела неверојатна стварија. Одевелче рела стварија. Мен никад манна замислин џумте тржувава ачи катарите вачераво лафи лесоро. Ме пенава давор, више пути вачер џума дава. Да мејани канџирија љум чисто из обавезе. А да лесе со сетин џум обавеза. Премала ме дадесте, премала ме дијате. И окей пенава. Мени канџирија тењум, завршинава терминја, лила, пере, сочере, а веко термин, ке вајани гадженца тересетут. А дава. И онда џава ки библиско школа. И онда те десини поклик правим пен. Одевел почините чорел преводу пати. Одевел пагела свакоја бариера. Одевел биринџа маним тут. Па намареди енџено оđијаке динјам. Дженен, прошло курко проповедин џум сој сврха живота. И сврха живота на не барвали пеим права, и мочера, и моплација. На не погрешното веламе ништа. Одевел волинаме това барвале. Али е феноменално стихо право батава черджа. Од ти книга проповедникова, 2 глава, 10-11. Мануш, каракасте еджи черджапе редо. Редо еджи черджапе те шунено лесоро мудрост. Те си кај. Мануш, кова састворинџа. Мануш, кова черджао прво храм, прален пене. О Соломон. И ова чери, да сасочерџано животи. Добро, мануш да ни на 1000 ромја. Околакова на дженен. И ова чери, да сасочерџано животи, да сај испразно правен. А замислен тека менко бор, јурина и барвал. За чера, за шуже, окей, палева черава. Али ма бистрен олафи де влесоро, ма бистрен те молинен, ма бистрен правен пене. И молитва и разговор е девлеја, и више да лестар, и молитва и заедништво е девлеја правен пене. А ни молитва, амен на вачера е само е девлеја, амен те вачера. Одевел, одговорини мајм туче правен пене. Одевела, вела и одговорини правен пене. А кавао Исусо черџа, со повлачинџапе ко тиха тана, те молини, си каеме несаве стварија маним тута вие правим пен. И снага, која неопходно менџено в дисутно време правим пене, а вела од то заедништво и девлеја. О Исус, наистрпиџа снага од и гомила мануша правим пене. Него увек ки два енџале се снага,
аракјатан, ко текава чери педаде. Кедијана ни тишина. Ан одевел дженел са. Пенел олафи де влесро да пана олафија на вена менџи комуј. Ов дженел са. И кедијана ни тишина го одевел по обновението на два моменти. Кет повуцинеето на туте, тутад на нянко коро правим. Тад, повезинеето околеа, кова пенџари тут буд болje, него тут кокорото со пенџаре. Ако Исусе се, и неле потребно, те повуцинипе, ко боравди е, мајм пуче, буд по-потребно да вапра. Просто те си даменото околностија, просто те си даменото и породица ричка, просто те си даменото унуциото чаве, и те родама ромир. Али е молитва, ме девлеја. И ако вас умагавате вечеравто менџи, ке досети не е притисак, ке динјан уморно, или си превише бука узела туте, лече тренутко за молитву им за мир правим. Одевела да риджи черитут. Испремини пе, те дал тут не ви снага. Филипјанима, 4 глава, 6 и 7 стих, вачери менџи джехар. Не брините се, пенела, ни зашто, него у свему, пенела, молитвом и молбом са захвалношću, пенела, износите своje молбе Богу, пенела, и шунено дујто део со вечери. И мир Божи, пенела, кој превазилази сваки разум, сачуваче срца ваша, пенела, и мисли ваше у Исусу Христу. Амен? Мир Божи, кој превазилази сваки разум. Најням свесна, ко боро мире да влезро јако. Кен молине, предо десате бриге правим пене, сакле слабостија, сакле дара, страховија, предоде, околе се кувајчери са песенова става правим пене. И тек тад, кавело мир. Надале се со тоа, ако прединџално се давао проблеми, одмака решините, на највише проблемите. Него дженели соси, кека предоле се о проблеми новаста, то више најнјанко коро. Него узела туте трџола. И дале се пенела мир Божи, кој превазилази сваки разум. Амен сочера е. Девла мекава тучиковост. Али по цело рат на штите сова. Сада Лестер мислиме. Врти намена на клеветија, тарката. О Исус правим пене. Учи на мен, цар едноставно те моли на мен. Пенела меѓу Матеј 6:6 джехар. Пенела, а ти, Пенела, када се молиш, уđи у своју собу, затвори врата, Пенела, и помоли се Отцу своме, кој е у тајности, Пенела. И Отец твој, кој види у тајности, Пенела, узврати ќе ти јавно. Срсо пенџум, кен моли неја, одевел народелата правим пене филозофија ни молитва. Одевел родела искрено вило. Ке чивеето туче ко кутак, туче ко срсо пенела чивеето, ано глед кложир ди неја. Одевел родела искрено вило. И молитва, која која и вачерди андровило, ани вера, а дја молитва правим пене, долело небо. И мекел леко дватан, котето нјам. И трито стваро правим пене, да дала дуј крилија, и молитва, и молафи иде влесоро, колале гарена мен премало небо, наштите джањек безо вресро правим пене. Често, о хришќања, кокала дуј стварија перена.
И си буд знање од Библија, али молитва слабо. Или типа контра. Молитва јако, али познавање Библија слабо. Есавке молиоци, мануша, ленгри молитва, само емотивно стваро, на ноле темели, а канако објасни автоми джесар. Особа, која ано очај, ровела, ја изгуби джај бути. Аква пример од Беринџум Јелани Берлин бут радиник. Значи, и ќолан гладевел, и вачери джехар. Дева, поможин ма е одна тера кав бути. Наштивише кава ти издржинав. О карактеристики од тикја молитва правим пене. Изражени интензивно емоција, дар, туга, очај. Пенела девла одма мангава бутите ракав. Ме више кава наштити издржинав. О фокус ки дија молитва и тренутно желја. Емо проблеми правим прем. На неко разумевање дава. Ото плане девлестро. Или сар собствено шајте барјол. А ни дја молитва на не структура сарва јаните молинипе. На не духовно дисциплина, у смислу духовно дисциплина, на не захвалност, на не поверење, на не покајање, народели волја девлестри. Него слободно шајте вечерав. А савки молитва, мануш молини само из интереса. Пло интерес ти хела. Пенела девла кана. И со најгоре, ке до емоција перена, ке спламсини песа, ке дари бистраја, а мен чак бистрджај со молинджам. Бистраја со молинджам. А и молитва, која и сила темели, шунен сар звучини правен пене. Пенела аджихар. Девла, дженавта дихе ме потребе пенела. И да и ситу план мае. Поможин ме е това встрпливо, упорно, док рода бути. Те користинав девла мле способностија, ко начин, а и те веруинавче, ке денјум ано период неизвестности пенела. Задњу ствар окова вечерини молитва, аджихар, качи ти навко качи пене. Пенела, хвала ти на свим приликама кои имам и на твојој присутности у мом живот. Олафи девлесоро правим пене. На вечера мен джиджабесе те рода прво царство и девлесоро. Те рода прво и девле. Те аваки канджирире домо. Те молина. Те читина олафи девлесоро. Кетка читине олафи девлесоро. Ти молитва никад нака овел емотивно. Излив емоција. Никад. Него ти молитва ко велиек темелито молитва, ко те ковела структура, ко те каѓане, сар те приступи на енглодевел, правен пене. Сар те икала енглодевел. Дихаја о карактеристики од тикја молитва. О емоција исто присутна никја молитва, правен пене. Али и молитва на не води месо емоција. И сила темели, и си вера ни молитва, и си помазање ни молитва. Со најбитно, приздани не е туче ни молитва, е девлестри мудрост. Захвали не е девлесе. И јан спремно, кроз кли молитва, те сараджуи не е девлеја, правим пе. А кија молитва, дела осеќај, јек духовно мир, јек стабилност, правим пене. Без обзира са во исход ковелот и ситуација.
и емотивно молитва. Исто старталас, кова джала и јавела правен пен. И молитва кола е сила темели. А дијај молитва са росидро кова и джери правен пене обродо те терджало предерупани. И без обзира са ве проблемија, са ве олује, а ве натучено живот и правен пен. Ако кли молитва, стабилно се реква сидро, сујчери обродо упредеро пани, ту никад нака посрни не е правен пен. Никад нака посрни не е. Уедно, од Евангелието веламе равнотежа, машкаро лафи де влесоро, и машкири молитва. Евангелие по Јован 15:7 ќе ременџи джихар. Ако останете пенела у мени и речи моје остану пенела у вама, иштите пенела шта год хочете и биче вам. Амен. А кава стих, а вела ото Исусестро проповед, ко те причини ото чокот емотилоза правен. И Исус си каја ми е феноменално стварано кога стих. Да и веза е Исусеа, клучо за са. Запамти на кава. И веза е Исусеа, клучо за са. Пенела, останите у мени. Значини, те градине, кло животи, ко љубав, ко послушност, ки вера, ано Исус Христ правен пен. И стално те роде олесери присутност. Кроз и молитва. И око вас очитинджан, те размисли не да лестер правен пен. И те живи не, палојде лестре началие. Пенела ке двачери, да олафи олесере, те ачхона на менде, а да вас начини, да е девлесоро учење правен пене, деото амаровило и ото амаро свакодневно понашање. Ко два начин правим пене, амаре желје, амари молитва, ускладерини песа и волја е да влесери. А кава стих, охрабринија мен правим пене, сарте живина, у складу, са олафи и да влесеру. Каза молинавто ме целија рама решере. Правим пене, око вас умангавате вечерав. До животи, бизи молитва им бизо лафие де влесро, празно и слабо. Али кед свакодневно читина и Библија и молинамен, тад анаменде барјола и вера, о мудрост и снага. Истар со пенџум, сари чириклисо нашти са е крило телетини правим пене. Исто джихар, амари душа, наштите полетини премало небо. Бизокала дуј изворија живота, олафи де влесро и ми молитва правим пене. Копор више време, проведине е де влеа, ани тишина, ано читање, олесоро лафи, е добор више олесоро мир, олесири сила, као вем, видлива тучено живот и правим. Одевел нека благословили ме прале, е да вореза кава мудрост, кога само девел дела. Јел девел пенела, околе каси забирини, оволе омудрини. И шајте дај баро аплауз за ква шукар стваро со доживин джам. Оква со клистало прал, те поделини туменцар, за млин джамо прало новица. Те подсети нафту мен, да мен веќе дојто сава то починџам, то обновина маре кучна молитвена састанци.
Прошто кој немен молитвено sastanak крок прал Короновица и фале да влезе да јаме бут више джене него прво поти со њамле и опрал уедно пучелато мен дали си потреба кородиек прал кова испремно те правел почер и амен сартим сар пралја тава королесте и то држинаек молитвено sastanak ако си слободно шајте вас ден тумаро вас да би подели наје праљенцар име пенјенцар те джа назначе маре састанци од 4 сата субото. Ако си драго ми би вела неко тумендар да вас дел по вас. Одевел нека благословини ме пења емаја ме праледен се а калеја значи обавестини тумен опрал обавестини цело канџири да у суботу сарењен добродошла одевел нека благословини тумен со правена тумарочер и драго мај да ме сарешај сартим сар пралја сар пења тава и те чедамен аночер кер ме пењати кримаја им кормо прал кроденис коронеш амари служба сар сусџанен увек завршинаја са молитва која о Исус наложинџа са молитва Оче наш. Молим тумено прал ту шта са реко пре. Оче наш, кој си на небеси, нека се свети име Твое, нека доđe царство Твое, нека буде воља Твоја, на небу, така и на земји. Хлеб наш потребни дај нам данас и опрости нам дугове наши, као што ми обраштамо дужницима својим. И не наведи нас у искушение, веќе избави нас од зла, jer je Tvoje carstvo i sila i slava na vek vekova. Šta se kažite, dragi Amen. Amen. O mir, o blagoslov, да влестро телегерен анотумаре чера. Саренjen добродошла, а веркурко од 5 сати одевел, нека благословини тумен и тумаре породицен. Алелушно диве Sare, ocule se